Bavandimwe inshuti z'akadasohoka muryango mugari wa Kivu Network nongeye kubasuhuza mbahereza ikaze mu kiganiro tugiye kwinjira twihuta cyane kuri tariki ya mbere ukwezi kwa kabiri na 2026 ni intambara ikomeje cyane mu burasirazuba bw'igihugu cy'abaturanyi cya Congo. Murabona ko izi ari video ntoya kabisa zigaragaza igisirikare n'ubundi cya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo bakomeje kugenda binjira umujyi ndetse n'inkengero z'umujyi wa Bukavu, bakomeje kwinjira mu bice bitandukanye. Buri rero tugiye kubabwira ko hari agace bamaze kuba bafata n'ubundi hano mu gice cyo muri za Bukavu. Ni agace rero n'ubundi bari bamaze iminsi bagerageza kuba bafata barwanamo bikomeye cyane n'iki gisirikare cy'abarwanyi ba AFC M23. Kano kanya rero kino gice cyangwa muri za Bukavu kabisa kimaze kuba cyageramo abo basirikare b'abarundi ndetse n'abasirikare ba Congo FARDC ndetse kumwe n'ubufatanye na Wazalendo bamaze kugera muri ako gace. Ngiye kubona kabagezaho kabisa karimo hano muri za Bukavu, bigaragaza ko rero igisirikare cy'abarundi kabisa gikomeje gutanga isomo rikomeye cyane kuri izi nyeshyamba z'abarwanyi ba AFC M23. Ibi byose rero tugikomeza kugera tubigarukaho, turagaruka mu gice cyo muri Fizi, turagaruka muri za Mwenga, hose tubabwire ko abarundi kabisa barimo bakugenda bimena ku kigo cy'imirwano, bigaragaza ko rero bamaze kongera ingabo zabo muri kino gice cyangwa bagerageza ko bafata byinshi bitandukanye ndetse no guhisomo rikomeye cyane izi nyeshyamba z'abarwanyi ba AFC M23. Nk'uko rero amakuru aturuka ku kigo cy'imirwano yo akomeza kugenda abyemeza, bakakubwira ko rero abasirikare b'inyeshyamba bahawe isomo ku gice cya Reya muri za polisi ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Bakakubwira ko rero izi ngabo z'abarundi kufatanya na Wazalendo ndetse na FARDC bakomeje n'ubundi kugenda bafata n'ibikoresho bya gisirikare by'inyeshyamba za AFC M23 mu gace rero kano muri za Minembwe. Ibintu bimeze nabi, agace ka Mikenke kabisa bivugwa ko FARDC tayari yamaze kuba ikageramo cyangwa se yamaze kuba igafata. Urumva ko ibintu bitifashe neza na gato, urugamba rwo rurakomeye cyane kandi ruranakomeje no gukomeza kugenda tubabwira uko byifashe cyangwa se tugenda tubagezaho akantu ku kandi muri rusange. Rero ibi byose nibyo tugiye kuba dukavaringa muri aya makuru, dore ko ari byinshi kabisa nibyo tutababwiye nabyo turakomeza kugenda tubigebagezaho uko byakabaye, kuko izi nyeshyamba za M23 ntago zorohewe mw'abantu mwe. Urugamba rwabaye urugamba. Iyi tariki biragaragara ko ari itariki itari buze kuba yakibagirana kuri izi nyeshyamba z'abarwanyi ba M23 bitewe n'uko igisirikare cya leta Congo kirimo kirabacana umuriro kandi kirimo kirakoresha imizinga y'imbunda nini cyane, nk'uko rero amakuru aturuka hano akomeza kugenda abigarukaho. Mu gace rero ka Mikenge yamaze kuba ifatwa, FARDC ifungura rero inzira zigana mu gice cya Minembwe kabisa. Mikenge kuri tariki ya 2 Gashyantare na 2026 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC zatangaje ko zafashe agace ka Mikenge mu gikorwa cya gisirikare cyabashije gufungura umuhanda uhuza ku gace ndetse na Minembwe, kamwe mu duce tumaze igihe turangwamo umutekano muke. Murabizi neza ko ku munsi w'ejo naho bari bigaruye Minembwe centre, rero bageze muri ibyo bice no muri bya Mikenge. Byumvikana ko n'ubundi bakomeje urugamba rwabo rwo gufata aka gace kose ka Minembwe ndetse n'ibindi bice bihakikije. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano agaragaza ko iki gikorwa cyari kigamije gusenya inzitizi zashyirwagaho n'imitwe yitwaje intwaro, bityo ko ingabo za leta zikomeje kugera mu bice byari bigoye kugeramo cyangwa se byari bishinzwemo ibintu bikomeye cyane by'inyeshyamba za AFC M23 ndetse na Twirwaneho. Abatuye hafi yaho rero imirwano yabereye, bavuga ko humvikanye urusaku rw'intwaro ziremeye n'iturika mu masaha ya mu gitondo. Uretse uyu munsi w'itariki ya kabiri kuva mu masaha za saa 11 harimo iturika ry'ibisasu, ibintu byateje impungenge abaturage benshi bakaza no guhunga ibice bimwe na bimwe. Ifatwa rero rya Mikenge rivugwa nk'intambwe ikomeye mu rwego rwo kugarura ubuyobozi bwa leta n'umutekano mu misozi ya za Minembwe ndetse n'ibice bihakikije cyangwa se bihegereye. Abasesenguzi mu by'umutekano bavuga ko gufungura uwo muhanda bishobora koroshya itangwa ry'ubufasha, urujya n'uruza rw'abaturage ndetse n'ibikorwa bya gisirikare byo kurinda umutekano w'akarere, cyane cyane kano gace ko muri za Minembwe. Nubwo rero FARDC ivuga ko igenzura ako gace, amakuru y'ibanze agaragaza ko hari abaturage bamwe bahisemo kwimuka by'agateganyo bahunga imirwano bitewe n'uko yari ikomeye cyane muri kano gace, nta n'ubu itarabasha kuba yagera ku musozo. Inzego z'ibanze zirahamagarira rero abaturage gukomeza kwitwararika no gukurikiza amabwiriza y'umutekano atangwa n'ubuyobozi. Kugeza rero ubu nta mibare irambuye iratangazwa ku baguye cyangwa se abakomeretse muri iyo mirwano. Icyakora ubuyobozi bwa gisirikare buvuga ko ibikorwa byo gushimangira umutekano
bikomeje kugira ngo hatagira indi mitwe yitwaje intwaro isubira muri ako gace cyangwa se inavuka. Ibi bibaye rero mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba ikibazo gikomeye, aho ibikorwa bya gisirikare bikomeje mu rwego rwo guhashya imitwe yitwaje intwaro no kugarura ituze mu baturage ndetse no muri rubanda muri rusange. Urumva rero ko ibintu bitoroshye, urugamba rwo ruracyakomeza kuba urugamba muri bino bice by'ahangaha muri iki gice cyo muri Fizi, mu bice byo muri za Minembwe ndetse n'ahangaha muri za Uvira, bigaragaza ko rero ibintu bitoroshye. Uyu munsi none rero kuri iki cyumweru cy'uyu munsi none mu gace ka Sange hariya mu kibaya cya Rusizi naho haje kumvikana iturika ry'ibisasu kabisa, intwaro ntoya ariko nizo zumvikanaga, amasasu kabisa yari arimo aravuza ubuhaca ibintu muri kariya gace ko muri za Sange, bakakubwira ko rero ari abasirikare b'Abarundi n'ubundi ndetse bari kumwe na Wazalendo ku bufatanye n'igisirikare cya FARDC bari kugerageza kuba bakisubiza iki gice cya Sange cyose, kuko bakigezemo ariko ntibaragifata cyose. Urumva ko rero ibintu bitari buze kuba byakoroha hano kuri kino gice n'ubundi cy'imirwano iri gukomeza kugenda yibasira cyane, bigaragaza ko rero igisirikare cya leta gikomeje kugenda kivuga kiti tugomba gukora ibishoboka byose tugafata n'ubundi ibice bikomeye cyane, tugafata n'ubundi ibice bigomba kuba byagaragaza ko turimo turarwana kabisa. Rero ni Abazalendo, FARDC ndetse na FDNB bakomeje gukora ibyo byose kuri ikibuga cy'imirwano muri rusange. Reka rero tureke gutinda muri byinshi cyangwa se tureke kwizima mu magambo, mpite nkubwira ko n'ubundi kugeza aka kanya ibintu byo bikomeje kugenda bizamba ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Bivugwa ko rero abasirikare benshi cyane baburiye nanone ubuzima mu gace ko muri Itombwe hano muri Mwenga kabisa, muri teritwari ya Mwenga. Hano rero ngo igisirikare cya FARDC cyatanze isomo ku barwanyi ba AFC M23 nk'uko amakuru ahaturuka nayo akomeza kugenda abyemeza. Urumva ko rero bitoroshye kabisa, bigaragaza ko rero iki gice cya M23 irimo iragenda ibarizwamo kirimo kiragenda kigaragaza ko iki gice barimo baratakaza imbaraga kabisa nyinshi cyane, kuko FARDC irimo iragenda ibacanaho umuriro kandi ntiri no gutuma bahumeka, bigaragaza ko rero bitari buze kuba byakoroha. Urumva ko rero urugamba rutoroshye yabiza no gato muri bino bice byangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birakomeye cyane kabisa, birakomeye, ibintu bikomeje kwifata nabi kuri buno butaka bw'abaturanyi bwa Kongo. Ukomeza rero gusengera abavandimwe ndetse n'abaturanyi kugira ngo tubashe kubona ko bashobora nabo kuza kugera ku mahoro arambye, kuko ibiri kuhabera byo biteye ubwoba kabisa. Reka rero tujye hano muri za Bukavu naho tubabwire ko agace ka Essence kabisa kamaze kuba gafatwa. Ni agace n'ubundi kasanzwe kabarizwa hano muri za Bukavu. Kuri tariki ya mbere Gashyantare na 26 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigaruriye agace ka Essence, kamwe mu duce dufatwa nk'ingenzi mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano bivuga. Iki gikorwa cyabaye mu nyuma y'igihe muri ako gace hagaragara ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro byahungabanyaga umutekano w'abaturage. Ingabo za leta zavuze ko rero zashyize imbaraga mu gusubiza ubuyobozi bw'ako gace mu maboko ya leta no kurinda abaturage. Abaturage rero mu gace ka Essence bavuga ko mbere y'ifatwa ry'ako gace humvikanye amasasu menshi n'iturika ry'intwaro ziremereye, ibintu byateye ubwoba n'urujijo mu baturage. Bamwe rero bahisemo kuguma mu ngo zabo mu gihe abandi bagiye bahungira mu bice byafatwaga nk'aho hatekanye kurushaho. Ubuyobozi bwa gisirikare buvuga ko rero ubu umutekano urimo urashimangirwa mu bice cyane cyane byo muri za Bukavu, barimo baragenda bagerageza kuba babyigarura, kandi ko ibikorwa byo gusaka no gukurikirana abagize uruhare mu guhungabanya umutekano bikomeje. Abaturage barasabwa gukomeza ituze no gutanga amakuru ku nzego zibishinzwe mu gihe rero babonye ikintu cyose gishobora gushyira umutekano mu kaga. Abasesenguzi mu by'umutekano bo bavuga ko ifatwa rya Essence rifite akamaro kanini, kuko ari agace gafasha kugenzura imihanda imwe n'imwe y'ingenzi muri uyu mujyi wa Bukavu. Bigaragaza ko rero FARDC irimo irakomeza kugenda yaduka ndetse no kwaguka bikomeye cyane. Rero kugeza ubu nta mibare idasanzwe yatangajwe byemewe ku ruhande rwa gisirikare cyangwa se ku mpande zombi. Gusa rero bavuga ko abasirikare bagera muri 5 muri M23 cyangwa se muri izi nyeshyamba rero baguye kuri runo rugamba. Rero n'abaturage babitangaje, ntabwo inzego z'umutekano zo zigeze zibyemeza. Gusa rero inzego z'ibanze zivuga ko ibikorwa byo kugarura ubuzima
busanzwe bikomeje kandi harimo no gufungura amaduka no gusubukura urujya n'uruza rw'ibinyabiziga mu bice bimwe na bimwe. Muri iki gihe rero bigaragaza ko bamwe na bamwe batajya babikora kubera umutekano muke kubera ko baba batizeye umutekano. Rero bibaye mu gihe umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo n'ubundi nawo ukomeje kuba ikibazo kabisa gikomeye, aho ingabo za leta zikomeje ibikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro no kugarura ituze mu baturage, ndetse bakaba bakomeje no guhangana bikomeye cyane n'izi nyeshyamba za M23 muri Sahel. Reka rero mbashimire mbabwira ati murabona agaciro, Imana ikomeze kubana namwe, tuze gusubira amakuru yacu ari imbere tubabwira na byinshi bitandukanye biri buze kuba bigezweho.